Okay, Papa Mita. Balakan ta ka. Dako kong pasalamat kanimo pa. Tahod ug yuko kanimo ha. Na kaming mga simpleng asawa na anay pangwarta. Lisod pa ya ang usa ka pamilya. Kinahanglan ang asawa mukita na dili lang usa ka yaya o dili lang usa ka labandera. Karon naa nami tsansang may kita sa pag-race lang, di ba? Pwede naming mag-video man laba, hasta mag-video sa kusina. Among bugasan dili na hayang, di ba? Kay na nami kwarta, dagdag punto sa among bana, kay kami bililho na. Okay, human na. Thank you everyone.